Odlično. Načeli ste, ja sam htio, ali vi ste sami donekle uveli u priču Tuđmana. Očito je bio vrlo kompleksan odnos, imao je u vas puno povjerenja kad vam je dao ovakve zadatke. Vi u knjizi o Tuđmanu, premda je javna stvar da ste se 1994. razišli, da ste napustili HDZ, neki kažu i samog Tuđmana, ali u knjizi za njega nemate gotovo ni jednu negativnu rečenicu. Kako je vaša sad percepcija i s odmakom vremena tog čovjeka koji u istinu 90. počeo stvarati državu? Pazite, ja kad sam se i razišao, rekao sam da sam 4 puta razgovarao po sat i jedan put po 2 sata s njim i da sam tražio frakciju unutar HDZ-a kad je opasan, kad je prstenovan sa tim privrženicima koji ne daju do njega, njegovim prvim suradnicima, njegovim prvim akterima stvaranja Hrvatske države. On to nije na kraju prihvatio i onda je išlo se na osnivanje HND-a. Ja sam tad njemu rekao, predsjedniče, ja se od vas ne rastajem ni kao Tuđman, ni predsjednik države, ni predsjednik stranke. Ja ne mogu podnijeti neke poteze nekih ljudi koji su oko vas. Mi Ličani smo vam tvrdoglavi ljudi, a ima jedna lička izreka, vrlo značajna, doslovno se tako sam rekao. Kaže, ili kosio, ili vodu nosio. Isto ti se piše. A ja s vašim sadašnjim suradnicima neću ni kosit, ni vodu nosit. A to ne znači da neću s vama. Hoću. I cijenit ću instituciju predsjednika države i predsjednika stranke i Franju Tuđmana kao osobu. Naravno da je to bilo, oprostite, da je to bilo malo neprihvatljivo za te njegove privrženike, te poltrone, kako ih ja nazivam, i da su oni bili sretni i presretni kad sam ja, bila je jedna deviza, kad sam ja otišao od Tuđmana, jedna deviza je bila njemu prigovarana od strane tih mojih protivnika, kaže, Degoricija ti samo još nije bio kardinal, sve drugo je. Funkcije, da. Da, puno funkcije i tako dalje. Dakle, i sad oni su na taj način skinuli s dnevnog reda mene. I nisam bio više predmet HDZ-a i tako dalje. Ali druga je priča. Sad kad sam ja razmišljao nekoliko godina, pisao knjigu, ne pisao knjigu. Kad sam odlučio prije 3 godine pisao knjigu, ja sam to temeljito radio. Vi ste rekli da je to monografija. Nije čista. Memoari. Ni to nisu čisti. Znate. To je 3. Dakle, kombinacija. Ja imam puno argumenata, dokumenata, dakle, drugih izvora koji govore o onome što ja tvrdim, gdje sam ja sudjelovao, da potvrdim tu moju tezu. Ili dokumentom, ili izjavom, ili videozapisom, ili novinskim člankom i tako dalje. Dakle, na taj način sam izbjegao subjektivizam. I kad sam već ja završio rukopis, meni je nešto falilo u knjizi. Nisam mogao se sjetiti što, ali mi je falilo. Jedan dan, razmišljajući o tome, padne mi na pamet ideja. Svi mi Tuđmana poznamo po velikim izjavama, po velikim skupovima, sa televizije, sa radija, Zagreb, Rijeka, Osijek, gdje je on nastupao, ali nikoga nije upoznao kad je on bio u malim sredinama. Ja sam to nazvao u narodu i s narodom. Tad je to drugi Tuđman. Neposredan, dodirljiv, razgovorljiv, znao se nasmijet, znao se našalit. I ja sam to poglavlje u knjizi, koliko sam uspio, to je ta druga priča, to će ljudi ocijeniti, pokušao kroz nekoliko natpisa prikazati Tuđmana to. I naslov nosi taj dio knjige u narodu.